predstavljam se sa svoja 4 rada Lightboxa. To su zapravo perforirani crteži, nastali su markerom, kasnije izdubljeni skalpelom. Motivi su mi uglavnom prirodni, kamen, kora drveta, recimo listovi i tako, detalji neki sitni. Nije mi bio cilj doslovno prenijeti ono što vidim u prirodi, već da promatrač sam ima svoje neke asocijacije na viđeno. Pokrenuli smo ciklus za 2022. godinu u udruzi Art Auditorij. Prva izložba u ciklusu nam je Marta Živičnjak pod nazivom Lito mimikrije. Martini radovi zanimljivi su zbog te svoje prirode kolaža, slaganja slojeva, nekakvog malo drugačijeg prikaza prirode, poimanja prirode. Što su izvedeni zbilja minuciozno i karakterno su vrlo živi. Tako da mislim da djeca i Vrbovčani imaju ovdje šta da gledati.